Mayapayabak po. Kaya katamula pong iyabe, karing kaya katamong panalangin, ding magsadyang tanggap king sakramento ning matrimonyo. Mr. Edwel Manaloto at Miss Eliza Bell Marie Sumang, makatakdang kasal king August 8, 2026, ang maganap San Bartolome Parish, Magalang, Pampanga. Mr. Lyrel Alicante at Miss Winnie Zingalawa, makatakdang kasal king July 21, 2026, ang maganap king Virgen de los Remedios Parish, Dila-Dila, Santa Rita, Pampanga. Nung ninuman po kaya katamo ating balong nanumang bage o pamikatagon, ang malyaring maging sumbagal king kasal daring mesang bitla, sukat tamo pong agad ipabalo king kura paroko o king opisina ning parokya. Idawon taya po ing misang iti para king kapasalamatan dari Sita Celis, Erwin Dizon, Garcia family, Ocampo family, Benedicto family, Garcia family, Dan Concepcion, Enrique Sunga and family, Harold Valencia and family, Daisy Garcia and family, Eddie Rivera and family, Gregorio and Erlinda Santos and family, Mr. and Mrs. Estelito Baluyot Jr. and family, Mr. and Mrs. Jenjen Evaristo and family, Mr. and Mrs. Alvin Miklat and family, Mr. and Mrs. Marlita Aladin and family, Mr. and Mrs. Rio de Jesus and family, Mr. and Mrs. Rhea Pangilinan and family, Julieta Capil and family, Seni Perez and family, Net Limyak and family, Architect Rainier Duban Manusig RMB. Para king special intentions dari Encarnacion Bernardo, Mr. and Mrs. Jessie Salak, Grace Santa Ana, Ansing De Leon, Brian Lozano. Para king safe travel ng Christian Miko Limyak, para king birthday ng Maria Cecilia Riz Virgin, para king death anniversary ng Kathleen Joy Aison. Pakipangaditalan man po ding kaladwa dari among Pax Lansang, among Aris de la Cruz, among Pedro Puno, among Felipe Manalang, among Pedro Jaime, among Jose Narciso, among Emigdio Tuanyo, among Teodulfo Tantenco, among Rustico Cuevas, among Leonard Flores, among Elmer Simbulan, Leonor, Noli Sr., Edwin, Josephine, Joselito, Jesus Sr., Pasita, Christopher, Lorena, Zacarias, Corazon, Rosario, Nicolas, Feliciana, Jerry, Christine, Lino, Maria, Benjamin, Rita, Eduardo, Edwin, Policarpio, Marciana, Federico, Marisa, Consolacion, Ramon, Zenaida, Engracia, Francisco, Ellen, Catalina, Roberto, Emiliano, Visitacion, Segundo, Josefina, Moniea, Hugo, Jeronima, Saturnina, Iluminada, Manuel, Teresita, Virgilio, Bonifacio, Lloyd, Cristel, Perla, Ireneo, Antonio, Juanita, Segundina, Javier, Melanie, at Ding Maldang Kaladwa, Kim Purgatorio.
lagyo ni pa poning anak ang poning banal a Espiritu. Amen. Ing grasya na ning ginutang Hesukristo, ing lugod na ning Dios, at ing pamakiyagong ning banal a Espiritu, manatiliya kaya kayungan. At kaya ka antimuri. Kaluguran kong kapatad, at syuta na po king kalabing atlong Domingo ning karaniwan na panahon, at kanitingaldo, bayan niyo ko po ban pasalamat king apong Ginoo, king grasya na ning pagkapari, uling pong kanitingaldo pagmasusyan ke ing kapat a banwa, king pamigaga na ka king anibersaryo ning pangaorden ko anting pari. At bang kanita, maging marapat tamong magmasusi kareting banal a misteryos, ganakan tamo pat pilasan, numakanano tamongan kaulaga, arapanan ning Dios. Ganakan taya naman ing maragul ng lugod kaya katamo, at si Shantala ring pinandit po tang akakalingwan tamo iti, anyaw may tamong mikakasala. O Ginong Jesus, ikay dinatang, ban ibalik mo kami king metong at kingig pa, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginong Jesus, ikang manulo karing sugat ning kasalanan ng pong pamisagsagan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. O Ginong Jesus, ikang mamilatan para kaya kami harapaning igpa mo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. In Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangpatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. Oy pa, king misteryo ning anak mong kalulu ampong makapaku, biriyan mo kaming mibandi karing sablang mangaya pabagi. Emiya sana pitatakutan ing kakaluluan at ing krus, ban ayat admiya karing kapatadmi ing masayang balita ning bayong biye. Tiadwan mi kaya kao Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyang pong magaring kambemo king kametungan ning banal Espiritu, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang iban, king kadong libro ning ari. Misa na yaldo, iya deseo maglakad diya, papunta sunam. Ing metong amayakayan, ababay, tao ka rin.
Maplit yang maumbirang salang iya at karine makipangan. Manibat kanita, karine parating mamampit king pamaglakad na baan makipangan. Ing sunamitesa nga naking asawa na. Apipihiw kong ing taong ayan, parating lalabas king tulit tamong balil. Metong yang banal, aalagad ning Diyos. Igawateng metong akwartong malati king azotea, king babo. Isadyateng pagkeran ka rin. At metong lamesa, metong aluklukan, ampong sulu. Kanita, kapilan man salang iyaketi, kaya katamo, karinya makapagpainawa. Inyang dinatangyapin misa na yato, pepapanikan de kimbabo, ban karinya makapagkera at magpainawa. Hinaos na yung Eliseo ing utos-utusan ng Igehasi at nga na kaya. Ausan meng manik ing kekatang sunamitesa. Nanuping kaya ing malyaritang agawa para kaya nga ng kinutang Eliseo. Igehasi nga ng may kibat. Alaya palapin pong anak at ing asawa na matuaneng tutuho. Eliseo ang anak. Ausan meng pasibayo. Hinaos na yung pasibayong Gehasi at dinatang neman ing babae at tinalakadya king lele pasbul. Ken tutuking banuang at tiketi nga ng Eliseo kaya. Mika anak na kang lalaking kukumunan karing takdemo. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Idalit ko kapilanman, O Ginoo, ing matibe lugod mo. Idalit ko kapilanman, O Ginoo, ing matibe lugod mo. Idalit ko kapilanman, O Ginoo, ing matibe lugod mo. Ipamalita ako karing sablang dayi, ing katapatan mo. Ipasyag kong mismong katyakan, o walang angga, king lugod mo. Lelangan mi ing banwa, dapot ing katapatan mo, may kita tibe, kesa kaniti. Idalit ko kapilanman, O Ginoo, ing matibe lugod mo. Nuan niya ing balen, akikilala, king kamalan mo. O Ginoo, mabibielang miyaslagan, king lupa mo. King lagyo mo, mi pamatulan la, kabang-kaba. King katuliran mo, mi saplalala. Idalit ko kapilanman, O Ginoo, ing matibe lugod mo. Huling ika, ing ligayar at sikanan. King uli ning lugod mo, ing sikanan mi, mirarangal. Ikapin tuni, ing kalasag mi, O Ginoo. Ing banal ning Israel, yaing ari mi. Idalit ko kapilanman, O Ginoo, ing matibe lugod mo. Pamamasang ibat king sulat ng San Pablo, king kapulungan karin Roma. Magkagadang akalinguan yun na king kanitang may nga binyag tamo at miyagong kang Kristo Jesus, may nga binyag tamo at miyagong king kamatayan na. King aluang pangasabi, kanitang may nga binyag tamo, miyagong tamo king kamatayan na, at mikot-kot tamo kambena. Ban kanita, nung makananuyang mipasubalyan mebiyay Kristo, king kapamilataning maulang upaya ning ikpa, makanyan tamo naman king metong abayong hi. Dapot paniwalan tamo, king nung mete tamo kambe ng Kristo, subli tamo namang miye kambe na. Balo tamo, king Kristo, king pangasubli ng mebye, ene mate pasibayo, kapilan man.
Alaneng upaya kaya ing kamatayan. Kanitang meteya, meteya king kasalanan, misan at para karing sabla. Inyaying biye at ikakabiye ng eni, pamibiye-biyeya kambening Diyos. Inya ikayuman, ibilang yunang mete naking kasalanan ng sarili yun. Dapat mabibiye kambening Diyos, kagum ng Kristo Jesus. Ingamano ng Ginoo. Salamat, King Diyos. Dapat ikayo metong kayong lahing mepili, kaya riyan daring pari. Banalaban sa metong abalen na sariling bandining Diyos, ban midalit kapurian kaya. Aminaos kaya kayo ibat king karalumduman, at linipat na kayo king makapagmulala ng sala. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At kaya ka antimuri, pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Mateo. ligaya kaya ka o Ginoo. Jesus nga nakaring apostol na, ninuman ing ipalalo ni tatanaoy mana kesa kanako, eya karapat dapat kanako. Ninuman ing ipalalo ni ing anak na lalaki o babae man, maygit kanako, eya karapat dapat kanako. Ninuman ing ibisang mamusan king krus na at tuki king kagulutan ko, eya karapat dapat kanako. Ninuman ing magdulap mo king sarili na, kasiran ing kararasana, at ing ninumang misasawili king sarili na alang-alang kanako, akilala na nung ninong tune ing sarili na. Ninuman ing tatanggap kaya kayo, ako ing tatanggapana, at ing ninumang tatanggap kanako, tatanggapan itang mitubod kanako. Ninuman ing tatanggap king propetang tinubod ning Diyos, alang-alang ketang tinubod ning Diyos, mirakayanan niya king ablas sa mga intulit, king metong atubod ning Diyos. At ing ninumang tatanggap king metong atawang banal, pauli ning tao yang banal, tanggap yan naman king ablas a pangaintuliran na ning taong banal. Ninuman ing babye, agyang metong mumang tasang danum amarimla, king metong karingpek kamalating deti, pauli ning metong yang alagad, sasabyang kong tutukya kayo, eyam ipagkaitan, king kayablasanan na. Kaluguran kong kapatading mayap ng balita, ning kiyakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Nung pong sake kayo, king saken po, akit yu po king kagulutan na po nitang passenger seat, atin paneng cooler ka rin. Atin kong paneng dadalang cooler ka rin. Nano pong lamanan ng cooler? Minsan, danum. Iba't karetang kapilya, apipakmisan ko, pero ako naman inom, so dala ko na mo, ibili ko ka rin. Bang kanita pa siya magbiyahe ko, minawa kong minom, ating kong inuman. Pero alimo po danum, madalas atin po ka rin pake-paketing tinape.
biskwit, o kaya detang mamun o nung nanuman. At deni po, alila para kanako, kakaskop ne pinining sutana ko, hapat ko pang banwa, ne po. Deni po, ilapin detang babye ko, karen kakatukking saken ko kabang dalan, at manlimusla at manyad sahop. Dapat po, kapilan pa mo, itapong kaluguran ko dinakit na ko, at mengan kami, at kay bat, anya po nga kami ketang stoplight na ning Del Rosario. Nga na po nining kakaluguran ko, among nga na, yakasing mag-drive, among, utusan da ka ne, nga na, pakikway tang eco bag king gulot, nga na. O syempre, may minto king waking eco bag, biglat kiat mi pakirot ko ketang lamanan ning eco bag, nanitang kaluguran ko. Nanuya po laman tang eco bag na, individually ziplocked set of snacks. Kitang meto nga ziplock, atin niya pong fudgy bar, atin niya pong magic flakes, at atin niyang metong aboting mineral water. Magkayaliwaya po, itang gagawan ko, ampoy tang kaluguran ko. What I do can be called charity, pagiging mapagbigay. Pero po itang kaluguran ko, ing aus king gagawa na, is intentional charity. Ibig sabihin, hindi lamang siya basta-basta nagbibigay, kundi nagdadagdag siya ng extra effort, extra love, at extra sacrifice sa kanyang pagbibigay. Aga nakako po ining karanasan ko, uling king katamong ebanghelyo, itang tauli ng panabilin ning apong ginuke katamo, nung pansinan ye, it is not your typical instruction. Na ano pong sabi na ning apong Ginoo, nung ninuman po kanong mamye, metong tasang danong mo, marim lang danong. That makes a difference. Masagri mong mamye, metong nga basong danong. Pero imagine nyo, niyang panahon dari Jesus, ala pang 7-Eleven, ala pang sari-sari store, ala pang refrigerator kanita, bakang makapamye marim lang danong nang gawan mo. Mag-effort kang munta, king metong nga talaga, king metong awel o balon, at saklo kang danong, at kasdan mo, karin me aibye, ing metong abasong marim lang danong, karing haliwa. Ing panagkat po, kaya katamong ini, nung balikan nyo laring may nga labas sa Ebanghelyo, ordinary time, yapining pamanukiking nga pong Ginoo, and yet this 13th Sunday in ordinary time, papalalaman ini nga pong Ginoo. Papag-level up na katamuking pamanukiking nga pong Ginoo, not only discipleship, but what we call intentional discipleship. Malalagwang tutukiking nga pong Ginoo, yes. At yukong ni Kenny, sabi yu, sasalpantaya kaking nga pong Ginoo. Pero hanggang no ka rin, ing pamanuki mo kaya. Mumuna, bang kanita ason dumi at abyayan me ing intentional discipleship, we must learn how to discern. Nanuya po yung kabaldugan na ning discernment. Ing discernment, mo po, pigugunaman mo, nung tuki ka kingapong Ginoo, magpari ka, magmadre ka, makisawa ka, nung nano. Nung discernment, metong ya po ka rin peka paborito ng topic ng kakatamong patulunan ni San Ignacio. When we say discernment, it is not choosing between good and evil. Rather, discernment is choosing between two goods. Adwang maya pabagi nung sanong pilinan mo kareta na sana mas alapit na kaniti king apong Ginoo. Dimdamye po mo munang pamamasa ning may masang first reading. Naikwento na ning first reading, sister. Review me. Na ano po yung kwento na? Atin po kanong mayaman na miyasawa nung no ka rin ing propeta Eliseo, Elisha,
Lalabas siya ka rin at agkating makipangan karela. At although halos makanting gagawan da, anyapin naning desisyon da, gewa da, rening mi asawa. Ing gewa da, piksadya ding meto nga, kwarto, bangkanita ka rin niya po ka no magpainawa. The Shunammite woman, discerned that Elisha was a prophet, was a man of God, anyapin mig extra effort ya. Enya mo dininan pamangan pepakanan, dininani mo namang kwartong pituluyan. Hapin po itang discernment, anak. Linog na kayo. Mag-exam na kayo. Alipa, mag-exam ko kanyan. Imagine nyo, mag-exam kayo bukas. Now, atin ko nga duwang pipilinan. Mag-review kayo o mag-Roblox o mag-TikTok na kayo mo. Ha? Mag-review kayo? At sula puring pengari da rin banten nyo la. Is that discernment? Mag-review ka o mag-TikTok ka? Is that discernment? Ing sagot, ali. Ing sagot ka rin, common sense. Nano kang klaseng estudyante, nung balo mong mag-exam ka bukas, titiktok ka pati nga pun. Makanano yung lulubing discernment. Magbalik tamo, atin kong exam bukas. Manigaral kong leksyon, very good. Unay ngakit may mamo. Maglinis yang bali. Manos yang pinggan, magluto ya, isadyak ting lamesa, maglinis ya. Nang pilinan mo. Mag-review ko ma! Emo ko pakialaman! Emo ko istorbuan! Makanta? No. Nung pilinan mo, itang sopan me, kayari mo mag-review. Karing makatwa, atin kang kapate, mimwa ka kiyatang taong may kapanasakit kaya ka. You are left with two choices. Patawaran me o alime. Is that discernment? Ali. Lulubyang discernment. Patawaran ke ba? I-chat ke? Manyad kong sorry? O puntalan keng personal karela. Pagdala keng pasalubong at personal kong makipagkasundo. Kaya, that is discernment. That is intentional discipleship. Kaduang letter D, emo po discernment. Nung kaya biya naman detachment. Kasakit na po ning panagkat na ningapong Ginoo. Sabi na, nung nino man lulugod kang imana o kang tatang na o karing anak na, migit ka na ko. Iya karapat dapat tuki ka na ko. Ang harsh mo, Lord, nga mo siguro, ne? Kaluguran tala rin pengari tamo, ding anak yu, ale? Nang buri ng sabyan ni ngapong Ginoo. Naman agkat nakatamong pikasamantala, nune, sasama sana in order of priority ning pamanuki kaya. Po, porket kaluguran nging pamilya yu, itabili mo na ing panga Kristiyano mo. Paborito kong example. Atin yung project ing anak mo king eskwela, kailangan ng bond paper. Katrapik, makabuklat nitang Jollibee, munta ko pa king angeles, kailangan king ikit mo ring bond paper, kitang kaya kayong stakor, karakalda. Kumana ko mo, wala naman manakit, alang CCTV. Kaluguran may anak mo? Yes, maybe. Pero kumusta ya? Ing pamanuki mo, king apong Ginoo. Idol kitang politikong ito, dinina na ako, kagaling. Di ba? Pero, balo mo palang mana ko, itang politikong ito. Terak-terak yang budots, nung nano-nano, artista ya, idol me. Ang yang idol me, kaluguran me, yes, anong problema ken? Pero kumusta yung lugod mo king apong Ginoo? Asa na akakit mo naman king lugod, king bansata mo. Yapin ta po yung panagkat, you must learn to detach karetang bagay ang maging sumbagal king pamanuki mo king apong Ginoo. Naman po buring sabihan tabili me kalingwan mo ne, nunetalan ka pa king apong Ginoo, at saka metal nan palapit, papunta king apong Ginoo. That
is intentional discipleship. At katataw yan, 3 letter D, discern, detach, and decide. Pamamili. At yuko po ngeni keni, yes, pinili you. Pero makanano nung masikan na masikan ng uran, ay kanyaman. Makanano nung mga puyat ko na bingimig party kayo, ay kanyamang matutod. Impong pamano kikingapong Ginoo, aliwa mo pa high in feeling. E malalakwan king emosyon, nune ang yamang kareng lati-lating bagi. Atin manakit o ala, appreciate da o ali, tanggapan da o i-reject da yung kayapan mo. We must always choose to decide to follow Christ, to carry our crosses. Iyapong dong po, yung kaya katang obispo, nung munta ko king chancery, king Pumbalena, king Arsobispado de Pampanga, lungub ko po kitang kayang Archbishop's Palace, as niya pong kasanting itang kayang pispisang bitis, itang ragna. Nano niya po itang ragna nga pong dong. Atina pong minta kaya kayo karen? Atina, Sister Josie, nano niya po yung design na nitang kitang kayang pispisang bitis? Pote de damdaman, pota balayo ka ako mo. Nanya po? Demonyo yan. Demonyo ya! Larawan nening demonyo. Itang atsuketang pispisa ng bitis apong dong. Bakit? Yayabisang magpalub king Archbishop's Palace? No. Sabi na nga pong dong, pag nakaya-kaya ita, nakaluwal na pa mo king kayang pitoknangan, pipili na ng pane, na isakwil ni Satanas, karing ka na ganang bagi, gawa na, king patingapon ay ta. Ikayo po balang kapilan niya sa sakwil ni Satanas. Potang mayan mo yung sabla, potang high in feeling yo, patse mag-post kayong, thank you, Lord. Sana sana karing balang desisyon yo, maragulo malati, pipilinan yung tuki kingapong Ginoo at isakwil Satanas. These 3 things are the ingredients for us to grow as intentional disciples. Ingpong assignment tamo, ngening mabilog a paruminggong ini. Let us strive to be intentional. Anak, nung mag-review kayo, 30 minutes, kay ba't mamyalong na kayo? Dagdagan yung bagya. Gawan yung meto nga oras, ingke kayong pa mag-review. Kaluguran na pengare, nung magluto kayo, nung sasadyayo ing pamangan o nung nanuman karing kaya kayong bali, kay ba't makipag-istorya na kayo karing kaya kayong kakaluguran, lalawin nyo no ring latest chismis, baka subukan yung kayari yung migluto, mas kumusta nyo la ring kayabe yung bali. At ikatamong Kristiyano, sana itamo mo maging kontento, pwede na yan. Kundi paalala sa atin ngayon, pwede pa hindi lang tubig, kundi isang baso malamig na tubig. Amen. Sasalpantaya ko, King Diyos, ipang lubos mayupaya, lina lang king banwa ang pongyado, at kang Heso Kristong anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upaya ning banal Espiritu, mi bait kanwan a Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pakuging krus, mete at mi kutkut. Tinipaya karing mete, king katlungaldo, sinubliyang medye. Pepaitas siya banwa, makaluklukwa na ning Diyos, ipang lubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, bang mukom ka rin mabye ang pomenga mate. Sasalpantaya ko king banal Espiritu, king banal a kapulungan katolika, king pamisamak ning banal, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasubirang nyering mete, at king biye alanganga. Amen. kaluguran kong kapatad, ing Diyos ay patamo, buri na ing mikabos laring sablang tao at awsa nakatamo ban abalo tamo ing katutuan, manalangin tamo kaya kambering kabilugan tamong puso at kasalpantayanan kabang nga tamongan manalangin, Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin ni. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king banal, akapulungan ng Diyos. Paning Ginoo ang tabayanan ni, ang poni panluwalo ni,
king kapamilatan tamo. Manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka rin sablang tao ning mabilog ayato. Paning Ginoo, pisan meto nga nala, king kapamilatan tamo. King kapayapan, ampong kametungan. Manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka rin kapatad tamong at yu, king pamangailangan. Paning Ginoo, sa upanala, king kapamilatan tamo. Manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka rin sarili, ampong komunidad tamo. Pangitawon tamong katanggap-tanggap a sakripisyo. Manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ini po at wan tamo yung sarili tang kapagnasan. Iabetala ka rin kaya katamong panalangin, ing kapayapan para king mabilog ayato, lalong-lalo na para king kaya katamong bansa, at migit king sabla, karing kayanakan, king kaya katamong balen. Manano na sana panedang pamitan, ing dalan king kabanalan, at mimiwas la king dalan, ning karahasan, bangkanita itamongan, mibiyebye tamo, king tune, at maglambat, akapayapan. Ipanalangin tala, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Oy pa, lalapit mila, keka, kambening kasal pantayanan ng pong lugod, ding kaya kaming panalangin, ban mo niya kapuryan, king kayapan mo. Ipanalangin mi kaya kayong pakiramdaman mo larsana reti, king lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. Amen.
Manalangin kayo kaluguran kong kapatad, banding kaya katamong dahon, matanggap la arapaning Diyos, ikpanglubos, mayupaya. Tanggapan sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo. Ki ikapuri ang pong ikaligaya ning lagyuna. Ki ikasaplala tamo at imabilog ng banal akapulukan. O Diyos sa ikpami, ikay malugod babye bunga, karing sakramento mo. Pagkalugmo sana king in kasuywan mi keka, maging karapat dapat karing banal mong kalam. Tiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumantabe kaya kayo. At kaya ka antimori, Itas yu laring puso yu. makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, adios tamo. Iti karapat dapat ang pong matulid. Tuneping karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabos, inpuryan ang pong pasalamatan da kakapilan man, ang pong nukarin man o Ginoo, banalay pa Diyos sa malugod ang pong maganaka, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ampat king pangabait na kiyetiking yato, binayo na yung matwaming pangatao. King pamaylasa na, inos na yung kasalanan mi. King pangasubli ng bebye, pigkalam ning dalan, king alangang gambye. At king pamaytas na banwa kaya kaway pa, biglat ne kaya kami ing pasbol ning banwa. Ulinita kambering sablang anghel ang pong banal, daralit ming parangal kaya ka alang tok ng ngaming ang pupuri. Ikapining banaloy pa, ikay sibol ning sablang kabanalan, kasan metong ning kabilugan na banal a kapulungan, mitipon kami kanitingaldo, agewa mong banal, at layong mitutula, uling gewa mo kaming bayong lelangan king anak mong sinubling mebye, ulinitay panigapumi, itugtugme in espiritu mo, antimong ing titi pangambon karetingayin mi, ban pabanalanala, at para kaya kami, gawa na lang katawan, ampong daya, ning ginuming Yeso Kristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinawan ning biyena, king pamaylas sampung kamatayan na, king waning tinape, pe pasalamata na kat pinuri, piraso ning tinape at dinuang neti ka ring disipulo na at ngana, kunan yeti ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iting katawan ko, amidaon, para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan king waning kalis, pasibayo pe pasalamata na kat pinuri, dinwang niti karing disipulo na at ngana, kunan yiti ikayungan at minum kayo kaniti, uling ting kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang pong alanganggang tipan na mibubu para kaya kayot para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran na ring kasalanan, daptan nyo iti king pamigaga na kayo, kanako. Mipuring misteryo ning kasalpantayanan.
Inyangin igaganakan mi o mapamakalulungig pa ing kamatayan ng ponging pangasupli ng mebye. Daraw mi kaya kay ting tinapin ning biya ting kalis ning kaligtasan. Layon ning pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Ikamingan sanang misulusulok ing katawan ng pongdaya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan meoy pa ing banal a kapulungan mo ang makalaganap king meto yato at keni inaos mong mitipon kanitingal do nung kapilane sinintang Kristo ing kamatayan at gewa na kaming karake king bialananga ban mi ganap king lugod kambe ng leon ing papami at di Florentinong poy pasyano ring obispo mi ding sablang pari diakono at religyoso at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepaynawa, king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye. King pakalulo mo, idala mula, at ding sablang meyango na biye, ketang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kambening nuan na Birhen Maria, induning Diyos, kambe ng San Jose ng esposo na, kambering nuan na apostol, kambe ng San Ignacio at San Ireneo at ding sablang banal, ami biye-biye ka, lugod-lugod kaya ka, king kaya ka banding panahon. Apuriyan ang pungapaligayan na kasana, king kapamilatan ng Yeso Kristong kaya kang anak. King kapamilatan na kambe ng pongkeya, kagumning banal Espiritu, sablang parangalang pong ligaya kaya ka o Diyos, ikpanglubos mayupaya, manggaman kingalanangga. Ini manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod kingig pa, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikapos mo kami king sablang marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopan ning pakalulo mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipan ning kasalanan, at mikabiyos kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ng pong pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya ning talapangabos ming i Heso Kristo.
Diyos sa igpami, ing ginuming Heso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana babalikdan ning kasalanan mi, nuning pansinan mo, ing kasal pantayanan ning banal a kapulungan mo, layon meng pamayapan ng pongpisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ning Ginoo, manatili sana kapilan man, kaya kayo ngan. At kaya ka antimurin. Iyang pangtayangan king metong at metong ing kapayapan ning Ginong sinubling nebya. Kapayapan po, kaya kayo ngan. Kapayapan. Kaluguran kong kapatad nyo Yesu Kristo, ing tinapeningge, pilasan at lawan nyo, ing kayapan ning Ginoo. Ginoo, e kung matampang tanggap kaya ka, dapat yasming amano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Ginoo, ing banal na sakripisyong dinawon at tinggap mi, pasulungan na saning biyemi. King pangayagom mi kaya king alang ko pa sa lugod, makapalto kami sana karingbungang manatili kapilanman, mamunga sanang mayap kapilanman ing pamibiyemi, itinganaduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo, manatili kaya kayo, At kaya ka ang timuri. ito kuyo ring buntok kayo para king masusing bendisyon. Ing kapayapan ning Dios, alalagpus king sablang abot ding panimanman, at panamdam, papanatilya na lasana ring pusong pong kaisipan nyo, king kabyasnan, ampong lugod ning Dios, at ning anak ng bugtong, i Hesu Kristong Ginoo tamo. Amen. Amen. Ating bendisyon ning Dios, alubos mayupaya, ingig pa, ating anak, ating banal na Espiritu, mantabi ang pong manatili kaya kayo, manggaman king alananga. Amen. Ing misa mi daw ne umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos.